Abataka ba Kyamuhunga muri Bushenyi omukasheshekerizo babasima banka ya Kyamuhunga Jubilee Sacco ahabwo kubahereza ebirabo bya Christmas. Ndisima obuherezo bwo kutereza yampereze nkoko zo kurya mu Christmas. Nisima staff ya Jubilee Sacco ukiza nagiye gitaho nabo baturangira ngo saving akasente anya savingere yakasente bwe naye hangure imbuzi birabu yo kurya Christmas ibitereke nati mbina nabikoma nabitwa ibyo bari muno kandi bagubize umuntu bashabira Jubilee Jakongo Jubilee kigubize mu kiye cy'amani. Chairman wa boda habwa Kyamuhunga Jubilee Sacco Samuel Muhereza nagira ngo banke hanguhire nabonwe kusharamo okubagana na ba customer babo. Sacco ine myaka kacha higuri 10 bonkera kurakurana speed ya man munongo atwagire umbantu umutoro gumwe hine 12 shareholders. Orukore by'ubushubuzo muri banka ya Kyamuhunga Jubilee Sacco beka omugisha yasima ba customer ahabwo kuhagira banka yabo. Rosette nakora twoha Mugasho James Niyenda kusima aba members bitu abo kwatarisa nitwe duhagira banka yabo kandi nka banka turebere mu n'ikintu cyangu kurango itwe ko ubwire bwo bwa Christmas sima aba members bitu tubagaruza kandi twine n'ekitereke kindi kirimo kugumizamo icyo bamemba n'abagore mugabo bagatandika ku rugo kwamenda cyo cyoye birumba ku myaka 11 kwa gashatu 2025. Banka ya Kyamuhunga Jubilee Sacco ubwa hatene ba customer bari kurenga umutwaro 12 kandi inamatajo mukaga amakuru agagasha kwa Abraham Muganzi.